MS Purnima Enterprises presents Khapri International Manipuri Short Fiction Film Festival 2021. Organized by IPAK Films Production Manipur under the Aegis of Film Forum Manipur. Babu, hidak tasuk namai tau birasi. Tajau. Thama phazale lockdown chipsu. Cheng shu le shalak tare. Chakum pot shu le shalak tare. Kamai tau si hai ma koi ko. Bema, nasai sune, tasuk ne, kaitin celu bai. Klap tadi kai no, ye ni hai na tai pabung, ayam tang ye ngi pabung utharam. Magai tadi. Ko Karino na ina tayo siya uwi berani. Kang lai bakta siya na habis jauh rin na tayo ni. Uwi berani bunga. Hau pabu, kang lai bakta siya na positive case ma, uwi rin na tayo. Aduh ko ni dako. Aise không để tao cái hai đứa nó adura hostel da su lai be are na hana no testi la amam ne lai tar ga su isali on risk lai oi adugi cancel lo ni na la ame na han do ai su không để bam bai do lai jam ni na dum sign to pre now when su message thara ame khoi ka mai ba su lockdown na ima ka thin ju thin jan ki da gi ima su ka thin jat ta ba da gi ija do ka mai na ro ni kai jaram ni na ka pa ka dum lai hai now na ai na budi ima do ka sim to di ti je pha na lai na hai o na now da budi hai ki bane ado khang de da na nong yai ai se ima na ning ja ba se thung han ba gam bi ra amoi de ra khang de Thawai, ai lai si de, nang wakan picture kan wo. Ay show na lakan ni. Mas tangi awangi bisra tuga aina hejang nabi kaya tharam mani ni. Adu nang. Oh pabu. Adu nang kan lom patu su. Kara jingthu su tu nai bungo. Pabu yeng di. Nongyai nang siam na kumu kadai jalu bono nang ha Piduga unava chatluba malida corona jina sukkan cha lai jiga club ki magai digi rules regulation punamak thugai na ma khang da saran abun do nari khang khang nang kari maram jina nupi una chalu ri do ha ai masi quarantine nam janji kumu Bema, lagi nabung dibu, Nongyai dibu,
मानो पोचे थिंगना चकी दुबो असी मरी मंगाने सूरे ओ नोंजाई नोंजाई बाबू इतो रे बाबू नोंजाई कसु तो रे बाबू नोंजाई बाबू 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 Main sponsor Maipa Bhenu. Sponsored by Oinam Roman. Co-sponsored by Eaton Computerized Eye Testing and Eye Care Center, Utpol. And Northeast India Security Service Imphal. Online media partner IPAK Media.